Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli de ibada hun ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Pinbina ka sorkar jilla ba 4 la ban pinlong school pura ki school bat college hapo ka jilla. Ka jingdon ki bakot pura na ka COVID-19 ha India kalakan Josh ka prapunyaw pon lahin riu na ka shispa. Shispa anyo pulay ngot ki bayo thamay ka COVID-19 ha Meghalaya hanin kasngi. Bat mang tingka ka sorkar Meghalaya South pa klur tingka ban siyo si kitray jaka na kabenta ka jingshnay ka surok Shillong Tamabel Road Expansion Project. Kikibor ba niya? Ka sorkar jilla kalapin bina bakan empat dan ka jing penlong school ni kelas pura kino ki school ni college ha ka jilla. Katanat puli puthi ka jilla kala rai ro banang penjilan bat perking ye ki jing trikam ha ki jaka puli ringkat ki kendon. Lasya ban pli ki school tang ye ki jingdan kam jingerap jong ki khenna ki nong hikai ha ka baya dei bat ki jing e jong ki bat kino ki len nong kot bat wan bu ki assignment bat ki jing kendo lang jong ki nong hikai. Lasya tang ki khenna puli ki banadu class 6 hadu class 12 bakin let ki school bat ki balat na ki jaka ki bapen ngat containment zone bat ki bawan na dakamon lejong ban pan jingerap na ki nong hikai. Kajingwan jung ki khenna shiki school kan long ringkat kajing a jing tho ni jing menjor na ki ki pa na do ka khan riu tarik mentau banai. Ka sorkar pedeng kala pentip ba kajing don jung ki nong pang ki balakot pura na kajing pang COVID-19 ha kari kala kan Josh ka prapunyaw pon lahin riu na ka shispa. Katanat ka kot ka khya kala ongru ba kajing don jung ki briu ki balakot pura na kate kajing pang kala kan Josh ka nri pulai lang prapulai jar ngun. Kajing don jung ki briu ki bidang sha sumar ha kaleng saudong kari ki long pralang khat ar hajar ngun. Ha Mizoram prangut ki briu ki layo thamai ka COVID-19 hanin kisngi kabalakan tiu ki jingdon ki nong pang sya ka ar hajar arspa arphongun. Layato katulong kubor sarkar. Katanat ka kot ka khya ka jilla kala pentip ba ka jingdon ki briu ki badangdon ye ka jingpang bat ki badangdon hapdeng ka jing sumar ha ka jilla ki long shispa khat arngun kat ba ar hajar shispa prangut ki balakot pura na ka COVID-19. Ka jingdon ki briu ki balakot na ka jingpang ha Mizoram kalong khandai pusaw pon khandai hendriu na ka shispa. Hadu menta 4 dan ki baklat na ka COVID-19 ha ka jilla Mizoram. Ha Meghalaya ki don shispa anyu pulai ngut ki briu ki balayo thamai ka jingpang COVID-19 hanin kisngi kabalakin tiu ka jingdon ki nongpang ha ka jilla shaki 8,000 pa pusan ngun. Ha ka ju ko por lai ngut ki bana East Khasi Hills District ki laklat na ko COVID-19 hanin kisngi pat ka jingdon ki briu ki balaklat na kani ka jingpang ha ka jilla kalakiu shaki nyu pulai ngun. Ha ka wei pat kalyang ladon du andrip sangut ki nongpang ki balakot hanin kisngi pat hadu menta ka jilla ka don prajar sispa andrip sangut ki balayo ka jingpang COVID-19 sanhajan rip pa sapun ringut ki balakot pura arajar saus pa sapusan ngut ki barang don ya ka jingpang bat nyu pulai ngut ki balaklat. Kari India hanin kisngi kakan maburam ya Presiden Barim Kariu Dr. APJ Abdul Kalam hakas lingku sngi kha jong u. Ya Dr. Kalam latib rukum missile man of India. Presiden Kariu Ramnath Kovind Vice President M Venkaya Naidu bat Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi kilakan maburam ya kalingku sngi kha jong u Dr. Kalam. Presiden Ramnath Kovind lambat kinong tray ke Rashtrapati Bhavan kilalet dan bu sentiru ikadur sakan mau Dr. APJ Abdul Kalam Rashtrapati Bhavan hanin kesngi. Hakakarwa lingba ke Twitter Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulo ong bakari kanamla ban kelet ya kijingno sinyang jong u Dr. Kalam nakabenta kari kum Presiden bat kum juru kum Ustad Sayan banwanra ya karoy kepar hakari. Chairman ka State Planning Board uba Lambor Malngyang hanin kisngi ula pelat ya kakot halor ka jingtray kamjong ka Meghalaya State Planning Board na kabenta usnem arajar khat pra arajar khat khandai. Haka jingilang ka balapen long hayu jana Bhavan has Secretariat uba Lambor ula ong baka board ka tray shitom manwanra bat ajing mut sya ka sorkar na kabenta ki babun ki jing e haka jalla. Ula ong ru baka board kalayo jingtip baladep banshna arpusan hajar tili ki pungri dok ha hapo ka jalla pat kerman ru ba lingba ki tei kandon ka jingki ha ka jingpen mi dok ha pat anla ru bandi yaki shaki wei pat ki jalla bat kum ju ru shakari ba marjan kum kari Bangladesh. Uba malngyang ula ong ru ba ki dkhot jong ka board shen kin salet jingo yaki tei ki pung dok ha khanang ban tip ya ka jinglong jingman jongki. Kadi ka kubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong.
Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking baniada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ngin peteng biang ke kubor ha kani kesdam. Usumbut Menteri Rangba ke Jela Ubak Presiden Tensong ula ong ba ke sorkar Jela keladep mangsau spak kelur tingka ban siu syakitu kibre ke belado iki jaka jongki na ke benta ke jing pentre ke projek penhe ke surok Shillong Tamabil kini ke projek shna surok ke ba syajar sispa prapunyo poinsan kelur tingka ke dei ke balayarap pisa da ke Japanese International Cooperation Agency JICA. Kesorkar Jela keladep ban pendrung ya kepisa ke basau spak kelur tingka na kebenta ban siu syakitra jaka ke bah East Khasi Hills bat West Jaintia Hills District. Kisau tuli kisong pisa ke bah marshi spa arpau kelur tingka kin kentup ya ke jing penlong surok 4 lane ya ke surok ke bajangannya puai kilometer na duk jingking Sherpi syaduk banyun Upper Shillong bat ke jing teru ke jingking ke batamai hawa ngat hadauki. Katanat ia dari ke sorkar pedeng kala menjur banya trailang kumba kat arpoin sausan aka ke jinghe jongkani ke projek bat ke batampat hadu dauki tamabil kandai ke surok dulin. Menteri Kikam Chemicals and Fertilizer ke sorkar pedeng UDV Sadananda Gauda ula ong bakari India kadai ke wei na kiri ke baklantam ha ke jingpen mi dawai ha ke leng ke perthei. Haba ajing kren ha ke jingyalang Latin America and Caribbean session halor kapang reimagining distances leng baga kor internet u Gauda ula ong bakat tenat pen mi dawai ke ri ke la ban kot hadu $100 billion haswa usnam arajar arpusau. Habakren halor ke jing shalani ke dawai HCQ bat azithromycin na kabenta ke jing pang COVID-19 ula ong bakari India kala shalani kini ke dawai syakipalat shispa arpau teli kiri. Ula bendap duk bala itu ru ya keri kum kawai na kiri ke bapaka bat kabala bansyanya hakikam shalan dawai haka perthei. Lapenlong ke jingelang nodal officer level hapdeng ke border guarding forces jong ke India bat Bangladesh Tamabil Bangladesh henen kesngi. Kekenhun na ke BSF ke balalam khamat da UK Nayal DIG ringkat bat kisan gut ki he shipai na India bat ya kekenhun na ke ri Bangladesh bat dalam khamat da Lieutenant Colonel Abdul Qadir Muhammad Ashraf Ali Mamun border guard Bangladesh North East Region Saril ringkat bat kisan gut ki wei pat ki he shipai ki lai shimbenta hakate ke jingelang. Hakate ke jingelang lai kren ki babun ki jing e ki bakishipai kaput ki kendu bakentup ya ke jing khaitu ya ki masi ki drong ki pisa thok bat ki wei ki man lai kren ru halor ke jing shna ya ka ICP hadauki baro artali ki te ki kenhun shipai ki lamenjur bani teilang bat banyele persha bat te la kami ki kam sniu ki jaka kaput bat ban pendap ru i baro ki kam penrai ki basateng bat benang pen klan shu i ke jing dei hapreng kini ki ari. Katayo syong dorbar sindra ke ing dorbar tauan ke Jela Meghalaya kan sedang naduk kesan tarik haduk khat tarik unai wing. Lapan benai ketika tarik long dorbar hadin ke jingelang jong ke Business Advisory Committee. Kakambah khamat ke bak sorkar kan ye keren hakan ke dorbar kan long halor ke jingyo jing menjur na ke ying ya ke pisa ke balapan lut tam hakan ke pot jong ke kelam COVID-19. Hakate ke dorbar ke basan sengi lenter lai sengi on ya keren ki kam ke sorkar bat ar sengi pat ki kam bayadai bat ki private member. Bat aswaban penkut ya ke kubor sasisin kimat bakongsan. Penbena ke sorkar ba 4 la penlong kelas pura ki school bat college hapo ke Jela. Kajingdan ki balakot pura na ka COVID-19 ha India kala kenjosh ka prapunyo pon lahin rio na ka shispa anyo pulai ngut ki bayo tamai ka COVID-19 ha Meghalaya nen kesngi bat mang tingka ka sorkar Meghalaya South Park klur tingka ban siu ki trajaka na ka benta ka jingshnai ka surok Shillong Tamabil Road Expansion Project. Katong ila poy siya kabakot jang kakubor kabawan siya pi naka All India Radio Shillong.